Lama imahungu SABC kasi yasha twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. Nkombo wa vaakatiko va China va gweviwa malembe yo hlaya hi khoto ya le henhla eJoni. I want to assure those communities that are on the streets, those that are raising matters, your voice has been heard. Swirilo swa nkayivelo wa mati hi vaaki va le Westbury eJoni swi fika etindleveni ta Holobyenkulu Lesufi. Tindlela hinkwato ti kongoma eMbombela eka final ya MTN 8. Hamamukele eka mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga. Hi yaxa eka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC Lehigh hi vuhaxi bya DTT riperile. Hofisi ya vuchuchisi NPA yi amukele xigwevo xa 20 wa malembe ehenhla ka nkombo wa vaakatiko va China lava nkombo va gweviwe endzhaku voniwa nandzu wo xavisa vanhu. Va khomiwe hi Hawks hi 2019 efemeni ya le Village Deep eJoni laha ku nga kumeka ntlawa wa vahlampfa lava nga riki nawini ku katsa vana. Vahlampfa lava va tirhisiwa hi ndlela ya vuhlonga. NPA yi ri xigwevo lexi i goza ra kahle etlhelo ro herisa vugevenga byo xavisa vanhu. Hi ta vuya eka hungu leri hi ku famba ka nkarhi. Nandzu ehenhla ka wanuna wo huma eMozambique Isaac Shikomboya wu yisiwe eka n'hweti leyi taka. Shikomboya a tlhelele ekhoto le Garankuwa namuntlha. U hehliwa hi milandzu yimbirhi leyi katsaka kumeka a ri na swirho swa munhu no kumeka a ri laha tikweni swi nga ri enawini. Swirho leswi a nga kumeka a ri na swona swi vuriwa ku va swi ri swa wanhwana wa 20 wa malembe Khuntse Makhubele loyi a nga nyamalala hi 2023. Gqwetha ra yena u kombele khoto ku nyikiwa nkarhi wo lulamisela ku ya n'wi yimela ekhoto. Shikomboya u ta tlhela ekhoto hi siku ra 14 ra n'hweti leyi taka ya Nhlangula. Vaaki va le Westbury eJoni va tlhelele eswitaratini nakambe ku ya kombisa ku vilela hikokwalaho ka nkayivelo wa mati. Vaaki va ndhawu liya a va tshamela ku tereka mavhikinyana lama nga hundza va koxa mphakelo wa mati kusuka eka masipala wa Joni. Swirilo swa vona swi kale swi fika etindleveni ta Holobyenkulu wa Gauteng Panyaza Lesufi. Seswi na mavhiki a Westbury na tindhawu ta le kusuhi ta Westin na Claremont va ri karhi va pfumala mati. Ku hlundzuka ka vatshami va tindhawu leti ku tlakukile namuntlha naswona va pfale gondzo ra fuel leri ku nga gondzo lerikulu leri hlanganisaka Joni, Soweto na Roodepoort. Vaaki lava nga eka xitereka va tirhise maribye na mathayere lama pfurhaka ndzilo ku pfala gondzo, kambe va pfumelela ntsena ku hundza vaongori na vatirhi va le xibedhlele xa Vatswedani xa Rahima Musa lexi nga ndhawini liya. We weren't even stoning cars. We were letting service delivery go through. We were letting school children go through. We were letting hospital staff go through. But yet they can do this to us. Shoot us like we are animals. And yet we are fighting for our basic right. The frustration levels is over. Because why every day we get promised different things. Just yesterday, Joburg Water has promised me to send in an extra 3 water tankers, which wasn't there. The whole time you need to ask for it. You need to ask for it. You need to beg for our basic human right. Maphorisa va balesele maqulu ya rhaba ku va va hangalasa ntshungu wa vatireki, kambe vaaki va ri a va nga tlheli ku fikelela loko swikoxo swa vona swi yingisiwa. It's peaceful, they're shooting us for nothing. What's happening, guys? We need our community to stand together. This is not right. Tear gas, we're standing peacefully with no weapons, no bricks. They're throwing tear gas here right now. It's not okay. Mfumo wa Gauteng va ri swirilo swa vaaki lava nga eka xitereko swi twakarhile. The matter of water has been brought to our attention. The executive mayor has brought some immediate suggestions that he wants us to attend to bring all the water suppliers, especially rainwater. Yesterday we had an emergency discussions with the Minister of Water, meeting all our mayors as well as the MECs responsible for this function so that we can resolve and attend to this matter. But I want to assure those communities that are on the streets, those that are raising matters, your voice has been heard. Vatshami va yima hi marito ya vona, va ri ntsena va nga ri na mati a ku nga vi na kurhula.
Hi hala tlhelo vaaki va le eBonny Park eThembisa va pfuke ni mixo va hangalaka na switarata swa ndhawu liya va kombisa ku vilela. Vaaki va ri mati ma tshama nkarhi na nkarhi naswona ma tshama ma nga ri kona a ma humi etipompini. Va ri xiyimo lexi kavanyeta na tidyondzo eswikolweni. Vana va xikolo va boheka ku famba loko mati ya nga ri kona. Van'wana vaaki va ri ku kala ka mati swi va vangela mavabyi tanihileswi va hetelelaka va nwa mati lama nga tengangiku. Bodo ya nhlangano wa SAMRO leyi a yimisiwile entirhweni yi vuyisiwile. Hambiswiritano ka ha ri na ku tshukisela mahlo eka nhlangano lowu. SAMRO i nhlangano lowu lawulaka no fambisa mali leyi hakeriwaka swiyimbeleri loko vutshila bya vona byi tirhisiwa eka swa vuhaxi. SAMRO yi na xiphiqo xa timhaka ta ku hangalasiwa ka mali leyi hakeriwaka tinqambi ni swiyimbeleri swa vunanga bya vona lebyi chayiwaka eka ti-radio le ka ti-television. Ku tlhele ku va na timholovo mayelana ni mafambiselo ya nhlangano. Xiviko xa Fundhuzi xi funghe ku pfumaleka ka milawu eka system ya ku hangalasiwa ka mali ya nhlangano. Xiviko xa vulavisisi lexi kongomisiweke eka malembe ximali ya 2020 ku ya eka 2022 yi kume leswaku mamiliyoni 3.4 wa tirhandi yi eka tinqambi leti nga hakeriwa swi nga ri nawini kusuka eka mamiliyoni 60 wa tirhandi. Mufambisi nkulu wa SAMRO u vula leswaku mhaka leyi yisiwe emaphoriseni ku va yisa mahlweni vulavisisi. Mhaka yin'wana i ku vuyisiwa ka swirho swa bodo lava yimisiweke entirhweni. Tinqambi lava nga swirho swa SAMRO va nghene enhlengeletanini ya vateki va mahungu va hlamusela ku va nga enerisekangi hi mafambiselo ya swa timali. SAMRO yi ri xiviko lexi heleleke a xi nge paluxiwi ku hlayisa vutshembeki bya endlelo leri yaka emahlweni. Nhlangano wa matiko UN wu kombela leswaku ku va na kurhula etikweni ra Nepal. Vaakatiko wa Nepal va sungule ku kombisa ku vilela hikuva nga hasahasa entsinda Kathmandu endzhaku loko mfumo wu pfale swiyenge swa mabulu kumbe social media. 19 wa vanhu va dlawile ku fikela sweswi. Vaakatiko va Nepal lava nga hlundzukisiwa hi ku yirisiwa ka social media kusukela vhiki leri nga hela va le ku kombiseni ku vilerisiwa hi ku tsandzeka ka mfumo ku lwisana vukungundwani na ku ta na tindlela to ndlandlamuxa ikhonomi ya tiko. Ni hambileswi va nga tlhela va vuyisa social media na ku va holobyenkulu a tshike ntirho, vaakatiko va ya mahlweni no kombisa ku vilela entsinda Kathmandu. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू He says the Nepali army extends condolences and sympathy to the bereaved family. Also, we wish for speedy recovery of those injured. During the protest, extensive damage was incurred. In order to prevent further loss of properties and to maintain peace, security, peace and harmony, national unity and harmony is our common duty. Matiko akelana yo tanihi China na India va kombele leswaku ku va na kurhula. Murhangeri wa timfanelo ta vanhu eka United Nations Volker Turk u sole swinene madzolonga. I'm appalled by the escalating violence in Nepal that has resulted in multiple deaths and the injury of hundreds of mostly young protesters, as well as the widespread destruction of property. I plead with security forces to exercise utmost restraint and to avoid further such bloodshed and harm. Violence is not the answer. Dialogue is the best and only way to address the concerns of the Nepalese people. Vaaki va nyike matitwelo ya vona. He says, the situation is tense here. Houses and the parliament have been destroyed. This is the parliament and it is completely charred. People have stolen everything. He says, despite the losses, it is a historical revolution which has awakened me and my fellow countrymen. Our times are changing with the change in the government. Now the citizens will get the rightful share of what they deserve. Hi hala tlhelo masocha va veke tihlo ka va kombisa ku vilela eswitarateni swa Kathmandu entsinda wa Nepal. Iluzekeriwe swinene ngopfu. A ku ri munhu wo ka a nga chavi ku endla nchumu, and a ku ri munhu wo loko mi ri na problem a yi tshembe yena ko tala tala. Loko hi vuya emavhengeleni ndyangu wa ka Maluleke eka Makuleke va ri rifu ra n'wana wa vona Nkateko ri va siye na gome. Tshama na hina.
musi nṋe ndo hana u engedzedziwa maanḓa a uri ndi wise vhathu vha nthetshelese musi ndi tshi amba, musi ndi tshi ri ndi ṱoḓa tshelede, ndi ṱoḓa u rengelwa goloi, ndi tshi ri nikelani plant the seed nga zwithu zwo raliho, vhathu vha tende. Nṋe ndo hana, a hu ngo vha na tshithu tsho iteaho. Vhaṅwe vha vhafunzi vha ya ḓa vha ḓi ṱoḓa thuso uri ri vha thuse, mara vhafunzi vha tshi tou vala nḓuvhoni, vhafunzi vha khou bvelela ende zwo vha tshi dodoma ndo hone vha wana naha vha kona u ḓivheliwa. No ndi khwine vho ḓa masiari uri vha ḓa masiari tshe muḓini u dzhena vhathu. Hu na vhathu vhane vhane vha tshi ḓi ita u nga ri ndi vhafunzi vha vha vho ima something, so hu na vhafunzi vhane ndi vha vhukuma, ha vha na vhafunzi vhane vha vha vho tou ima uri vha khou ṱoḓa u ita vhufhura. A hu na huṅwe fhethu hune nṋe ndi funa uri ndi wanale ndi tshi khou pfhi ndi khou wana maanḓa hone. Aya ri kha Jesu zwi amba ndi nyadza malofha a Jesu, ndi khou nyadza muya wa Jesu a u kumedza, ndi khou nyadza vhuṱanzi ha ipfhi heḽo fhelelaho Genesi u swika nzumbululo. Thina kwendo zwi amba uri hezwi zwithu zwi ngo itea ndi madambi. Hi se mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Kasi ku tlhela eka hungu leri nga rhanga, Hofisi ya Vuchuchisi NPA amukele xigwevo xa 20 wa malembe ehenhla ka nkombo wa vaakatiko va China. Lava nkombo va gweviwe endzhaku ko voniwa nandzu wo xavisa vanhu. Va khomiwe hi Hawks hi 2019 efemeni ya le Village Deep eJoni laha ku nga kumeka ntlawa wa vahlampfa lava nga riki enawini ku katsa vana. Vahlampfa lava a va tirhisiwa hi ndlela ya vuhlonga. NPA yi ri xigwevo lexi i goza ra kahle hi tlhelo ro herisa vugevenga byo xavisa vanhu. The sentences imposed in respect of counts 1 up to count 159 should run concurrently with the sentence imposed in count number 69. That is the one imposed in respect of human trafficking. Effectively, the accused are sentenced to 20 years imprisonment. And in terms of Section 103, Subsection 1 of Act 60 of 2000, I've declared all the accused unfit to possess firearms. Hi ndlela yaleyo khoto ya le henhla eJoni yi rhumelela vankombo ku ya tshama ekhotsweni ku ringana 20 wa malembe. Va voniwe nandzu eka 158 wa milandzu swa mayelana no tlhakisa 91 wa vahlampfa vo huma eMalawi hi xikongomelo xo va endla vuhlonga. Huvo ya vuchuchisi va amukele xiboho xa khoto. As the NPA, we welcome this sentence. It will go a long way in bolstering our fight against human trafficking. It is also one that underscores the need for continued collaboration. We know that in this matter we've worked with the Hawks, we've worked with Home Affairs, various departments, including the Department of Labor, hence this successful prosecution. So our work continues in terms of supporting the victims of human trafficking, as well as working in unison as government institutions in ensuring that we nip it in the bud. Xigwevo lexi xo xavisa vanhu i xin'wana xa swigwevo swo hlawuleka eka matimu ya Afrika-Dzonga. Bandyangu wa un'wana wa varhangeri va ANC Youth League eLimpopo loyi a nga baleseriwa a lova va koxa leswaku rifu ra yena ri lavisisiwa hi vuenti. Nkateko Maluleke wa 23 wa malembe wa le ka Makuleke eka Malamulele u baleseriwe tolo eKlerksdorp eNorth West. Loko a baleseriwa, Maluleke a ri na ntsevu wa swirhokulobye swa ANC Youth League va kongome enhlengeletanini ya vandla eKimberley. Ku khomiwe vatirhi vambirhi va khampani ya Burindzi hi mayelana no dlawa ka Nkateko Maluleke.
Hambileswi ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi nga kombisa ku kula katsongo ku ya hi tinhlayo tintshwa ta Stats SA, vativi va ikhonomi va ri a swi enelangi. Hofisi ya Stats SA yi vike leswaku GDP ya tiko yi ye ehenhla hi 0.8%. Vativi va ri ikhonomi yi fanele ku kula hi 5% ku ya ehenhla ku kota ku tumbuluxa mintirho. Xandla xa holobye wa timali David Masondo u ri ku kala ka mintirho ka ha ri xiphiqo ngopfu eka mfumo. Ilava economy ya South Africa yi kula swinene hikuva hi pfhumba lera National Development Plan yi teri economy fane yi kula hi 5% hi lembe, and loko u kota ku ndla sweswo swi vula leswaku ku kala ka mintirho swi ta hungutiwa hi hafu, vusweti byi ta hela hi hafu. Hiku loko economy yi kula swi vula leswaku van'wamabindzu va le ku tholeni ka vanhu va ndlandlamisa economy. Loko vanhu va ka va thoriwa swi vula leswaku vusweti bya famba hi ku kota ku titirhela. Loko u titirhela u xava leswi u swi lavaka eka market, vusweti byi ya ehansi. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 17.46 cents, pondo i 23.66 cents, euro i 20.48 cents, kasi pula ya Botswana 1.21 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,645 hi awunsi, platinum $1,387 hi awunsi, nxavo wa oil mbisi $67.05 hi mphongolo. Malungiselo ya final ya MTN 8 ya karhi ku ya emahlweni eMbombela eMpumalanga. Orlando Pirates na Stellenbosch va ta lola xidlodlo lexi Mgqivela na madyambu. Vaseketeri va komberiwa ku fika erivaleni ra Mbombela ka ha ri na nkarhi ku papalata hasahasa. Va le ku hetiseni ka ku lulamisela ntlangu wa ti-final ta MTN 8. Swipano swa Orlando Pirates na Stellenbosch FC swi ta jamelana Mgqivela lowu. Mathikiti se ma herile, kambe MTN yi na mphikizano. We encourage fans out there that are still looking for tickets, because we still have a few, Patuani on our side, to come and engage with us and have a chance to win, tickets in the competitions that we'll be running. Tinyangwa ti ta pfuriwa hi awara ya 11. Vaseketeri va ta kuma ndhawu yo paka mimovha edorobeni, naswona va ta tleketliwa ku ya erivaleni. Man'wani ya mapatu ya ta pfariwa. We find the early bird parkings around the stadium, more especially from the spectators who will be coming from the western part on the N4. We have a parking before they reach the stadium. We can accommodate over 3,000 vehicles. For people who will be coming from the R37 road, Lydenburg, Limpopo, we have secured the fruit fresh produce market as park and ride, where they can park the vehicles there. People will be coming from the southern part of the town through the R40 Gert region. We have secured the park and ride in Berflam High School, Lowveld High School. Come to Mpumalanga, you are safe, but please behave. Those that are not having tickets, don't come near the stadium. Vahlaleri va komberiwa ku hatla va fika, naswona vuhlayiseki bya vona byi rhangisiwa emahlweni. They must be here before 4 o'clock, because all the roads leading to the stadium, exactly 4 o'clock, will be taking control of all the roads, and our boys are going to arrive here 4:30. So we want to request all those that they are coming to the stadium that they must leave their bad manners at home. They must behave very well here. Ntlangu wu ta sungula hi awara ya 6 ni madyambu. A ku ri mahungu lawa hi mkhomele wona eka siku ra namuntlha. Man'wana ya ta va kona vhiki enkarhini lowu taka. Ra ha perile. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Free State, kasi loko langutisa kwala Mpumalanga, kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal na Eastern Cape nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti kha ti famba kwala ka 30%, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, kasi nakona ku langutele mapapa lama ma nga ta va ma ri kona. A langutisile leswaku mundzuku, kasi nakona timpfula ta va ti kha ti emahlweni ti fikelele kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi na kwala Northwest Western Cape, kasi nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba kwala ka 30%. A langutisile
lemukiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Free State nakona ku langutiwile moya lowu nga ta va wu ri kona kasi nakona swilemukisi swi ta va swi kha swi ya emahlweni loko hi langutisa kwala Free State kasi na Northern Cape kasi na kwala tindhawini tin'wana ta xifundzankulu xa Eastern Cape nakona ku langutile ritshwa leri nga ta va ri kona kasi loko langutisa kwala xifundzenkulu xa Limpopo Mpumalanga kasi na kwala KwaZulu-Natal nakona ku langutile ritshwa leri nga ta va ri kona a hi langutiseni leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenkulu xa Gauteng kasi loko langutisa kwala Pretoria 29 kasi loko langutisa Johannesburg yona yi ta va yi kha famba ka 26 wa ti-degrees kasi Springs yona yi ta va yi kha famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenkulu xa Limpopo kasi nakona ku langutile maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Musina loko langutisa kwala Botsoleni Maphata Blinkwater kasi na kwala ka Dzumeri nakona ku langutile maxelo yo hisa kasi Thohoyandou 34 kasi dorobeni ra Polokwane kona nakona ku ta va kha ku kufumela famba ka 28 kasi kwala Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa famba ka 33 wa ti-degrees loko langutisa Mpumalanga kasi nakona ku langutile maxelo yo hisa ku hisa Skukuza Mbombela 32 kasi loko langutisa kwala Emelio kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona ku langutile maxelo yo hisa laha ku nga ta va kha ku hisa Richards Bay Durban 33 kasi loko langutisa kwala Ladysmith nakona ku ta va kha ku hisa yi famba eka 33 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutile maxelo yo hisa eka tindhawu to tala Mthatha yi ta va kha ku hisa loko langutisa East London 23 kasi dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku langutile maxelo yo kufumela George Mossel Bay 20 kasi Cape Hagala kona ku ta va kha ku titimela famba ka 19 loko langutisa na kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 18 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku langutile maxelo yo hisa kasi loko langutisa Kuruman 30 kasi loko langutisa Upington nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees kasi Kimberley na yona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku langutile maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku hisa kwala Welkom kasi na kwala dorobeni ra Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 kasi Sasolburg nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Northwest kasi nakona ku langutile maxelo yo hisa ku hisa kwala a Rustenburg kasi loko langutisa Mahikeng nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees kasi na kwala Tusker nakona ku ta va kha ku hisa kasi loko langutisa kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 32 wa ti-degrees hi leswi hi mi khomile swona eka maxelo riperile